Kurumzari Tom TV gi The Morning Talk Raising the Voice me tabi punopu ahan mukta da taram okchari ngasi Manipur phong ni ba pauche sing da kari karamba pau na maru ba pau na phong ni ba ge habdo ahan mukta me ta minasi Shanghai Express ta yaru bisi Rajya Sabha na UAPA amendment bill pass ta ukre mi ama busu terrorist ni haina lauthok pa yare haba we pausima yam exclusive boina we box salaga Shanghai Express the pongi to perform the secretariat employees sing gi thabak lepa khongjang haukre haibasimasu yauri duga oil tanker chattaba namita atai pot sing pu gari chatpiu oda transfer tawagi Johnston School thingadauri haibasima Shanghai Express tangasi phongni pokna phamda manarap tawba khoi pawda Rajya Sabha na UAPA bill pass tawkre NIA na mi amabu individual terrorist ni haina lauthokpa yaragani haibasima box salaga yan maruiba pawina phongnari handloom and powerloom da amasung powerloom da sagada polam sing gi list lauthok lagani Mr. Minister ko shujit ki wapam ko tawdana yauri chenims ki Dr. Singh Pak tak na chuti lauhre haba pawm su yauri aduga to pawm da ADC Singh gi su yauna pension gi facility lehna bo honari haba kaise ko gi Travel and Hill Affairs ki Minister na phong ki wapam yauri duga huyelan pawda laibak sigi mioi million chatruk lom di lamhang da amang asoi tauri haiba koi report ki dugumba pawma phongli to pawm da koi fake encounter case accused ori by MPS officer amagi mathakta prosecution sanction pire haiba simasu koi kenoina yauri duga huyelan pawda to pawm da rekha mihan mapuroiba dejamani high court da bail pibi na ba haijarak le haiba simasu yauri duga pokso case ta MCPCR gi chairperson Sumati Balagi Mathakta Police na charge Thagalagle Haba we Pau Simasu Yauri Aduga Naharol gi Todang da Maru and Wigi and Saipan Haba UAPA gi bill Lal Hobaga Mari Lane Haina Ching of Mui Sing terrorist Ama Wena Lautopa Yaba UAPA bill Rajya Sabha pass Tau Kre Habasma Amaru Pau in the Pongli Apaba Owen Bakuna Amagi Demak Equipunamak Singtaningai Oiba Tabak Kara Taurambagi Tangai Padabala have a TSP Shuzit ki Wapam Imphal West District Jila Parishat na beneficiary Chama Gatara Tareta Yanau Macha Yentokre have a paus Masu Yauri Sana Lepakta Rajya Sabha Unlawful Activity Prevention Act pass Taukre Langan Mu Amabu terrorists ni Haina Hector Lautopa Ngamlagani Habasima Gasi Maru Pawna pouches in the Punamakta Ponari Habatare Helmet Uptradi Petrol Pidaba Haiba Lenga ki Toxil oil pump sing na Indre Haiba Quigi Sanaleba Gidumba exclusive Pauma so Yauri Aduga Ichil Express ta oil tanker ga mal puba gari singa chay naribasi ko hananaba mipam pang tokre gari sing infal yor kreba sima Yauri Oza transfer gi mayuk ta mahiro sing irang hokre school thingin na ba warep low kre Haiba Quigi Johnston school gi sing ba pausi asi Ichil Express ta sumaru ba paw moina phongli aroi ba koi ireibak ta yawisi ikang mayuk na mana lausan pidaba amadi lopam sing dagi kagadaba revenue adu laingak na kokpi na ba taksin ba haina lepna kre haba suma ba paw ma yawri duga Thobal district ta Japanese encephalitis na mioi tarama thoi shure checking tharang lokhat kre haba paw simasu ireibak ki maroi ba paw moina phongli Manipur ngasi phongli ba pauche sing da yawi marui pau sing si matang da khanana ba amdi ma ke wapam kitang phongdo pinen da bang zik khoi story election bin lei si oza professor amar YUMNAM za wi taram mukse oza yan ham da khoi pauchi khuding mukte yawi ba khoi unlawful prevent khoi activities prevention act amendment tawraga laingang na mioi khoi mere suspicion da hetal khoi terrorist ni hana lauthupa yai yabagi dumba khoi kai ni provision ama hariba amendment sida hapak pasi ngasi Rajya Sabha na ngara pass taw ki pauchi kudimukta yawre haitare Manipur as a conflict labor dumba area zone ama oibrina hariba khoi amendment sina kadai bhuba kari chai theng lak pa yai duga hariba amendment sigi mai pros and cons to kitang wajana thambigani comment bagi terrorist ne haira adi well absolute power say any democracy da absolute power say fatte haidana ngasagi democracy na popular way se particularly 18th 19th century chigi
democracy na yamna kain hengale se kan absolute power corrupts and absolute power se phatte haibe sida ne ba ngasai ke democracy ki apam se sum hengale se ada ngarang ki amendment se nungai tri se government da absolute power pi re ba hoi ada ga ngasai balancing haibe ne balancing se ma judiciary leisure executive leisure legislature leisure balance or legislature kampu executive kampu na kai kum bakhara tawra ga su judi ultimately mi terrorist ni kai se government na case to pukhalega ko na decide tawra ga pro ko yenga ga mi terrorist ni hana define ta honinge adu bhojikti government anytime makhone decide to ba yare adu warga the absolute power se government ke makhuta like reba ada absolute power in any world ke any history mage legal aspect na tonga bama legal case pasina necessary no adu absolute power have a portion anywhere in the history of the world afobadi por khideba adu masi swadil wagro mande supreme court ke constitutional bench kar kari yaunar ka to port male masi swadi tona gido mande khabar mayam sina so loina ma headline tawrei ba ngarang de nei nari ba social media re kari ta tawnari ba mayam sina tak pati praja singna leba ke mayam na masi line laudi yamna luba wa form mo na lawi have sin adana definitely it will come to the supreme court supreme court constitutional bench so idana la kan have it has a bike leje hoi jam phung to pj rajasabana we house na past over versus so ki madu pil ma hari bo ki challenge to ma lak supreme court constitutional bench the full base so idana la kan khale to na gito mande na tapi ba da ko government the full power people see democracy ki masak thi ba mo en ke do government is full power ke to ne full power se should not be absolute have ne okay balancing ki port am karai do rom lebam theba how is city balancing ki port sunga hoga utreba power se full lo batan is absolute na ka naam da pra lai pull up amada other atu da ne bang asai ki absolute power se amna conscious of me ki makota adum lagani have ka sulai teba one anga wo mi ma laga de well it's a very dangerous thing in a democracy hai zamatang da gi ngarang si Johnson High Secondary School gi oza wat lingai cherakta amuk ka toina si tawgal hai tare handak gi kado si sahi amani is the posting transfer si yamna ondon si yam tawga masigi sin no ai trese oza sing transfer tawge harasu laila su kana tamba hogala ko tanja ade tawhan de hoy again aduna number 1 number 2 the na government ki lairiba school loina ma fazana functional oiba nate anak pada lairiba higher secondary Johnston TG CC ma khoi se khoi gi school loina functioning tawriba mafam sing heba sigum mafam sing chiti akhona kamana khwaidagi haujik fazana tawriba to ki mathakta amukena kamana fazana tawon kada hai brom ta mai onsela ningi sumaina talakta ojagi karge transfer karge thoning de hai tare ta hoi de hoi ado zan tapi mai na ji mid session ni hai tare da kadai pho tangai phadadana masigi ogi transfer ki kano si line aduga masigi tangai phada laga de transfer se ojama transfer ta se mahut am la khadam ne mane haujik season ne mane haujik se lari kanna tawri ba season ne ba adu wara kade ojama transfer ta matam si budi sa de ma ge parikha loi khaba matung da tha anhum loina hanga lai aduge period transfer posting to ba mathang sahi laiba sahi jitasi sigi ojasana sigi school ke sigi subject ke ojane se mai signal hai laga accountability have a pocho accountability se 1 2 3 paisa ke accounting na taba tambir ba ojagi se accountability life am to eba ara madu ke responsibility to phajana patho ngamna de atmosphere ma ojara pi basang eba adu tani nga sai ke talak sida transfer to bodo ada akhoi kisu lenga kisu daito ma layeba daito de larik tamiba satra singjira akhoi ne pibam thokpa education to phajana pian gani haibiki adu warga de ojama transfer khudakta magi mahut sin bagi oja walan bari phate hoi to matam si sate doctor so khudakta ada Johnson ke marka sai habi ke sai ki oja wat pa ki problem se lai ba school am wo ya ba oja wat pa
थापीरो हापीयो हाइबेगी प्रॉब्लम लाइंगा से तो जामो तो होइते मही लाइरें भी साउनी माने अदुना ने कोई महिरों सिंह ने सुहाई जी कोई मेन सेशन दा सुमाइन तो बसी हाना की ऑलरेडी कोई शॉर्टेज हो बेगी प्रॉब्लम लाइंगा इस मु ट्रांसफर तो बसी मतंग सादी हाबिदुगी दगिनी कोई लाइबा कोई गरांग सी इहो होदना इवन कोई स्कूल कादबगी दुबा फिर स्कूल थिंजिनबगी फिर फोबो लौग्रे हाइबसी यामना लाइबा थीबनी अदु लौत्रिङादा सरकार ना मदु सिगे प्रॉब्लम से यामना सॉल्व तो वो इसनो होय स्कूल थिंगबा खोटबा ना तौबदो मांगसे याम मांगसे कोई माने पुनुमा की मांगसे ना ओजा मानर तौना कोई जेनिम ससु गरांगी कोई डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट मा मोगी मेन डिमांड से टाइम स्केल प्रमोशन चना दबसी हानादगी तकनदना लापुनी मदु हुजि फाउबा थबो तोन थोपिदबसी की मायोग तंगांगसी कोई प्रोटेस्ट चंगथगिमनि ओजाना जेनिम्स के से मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन अमगे मेडिकल इंस्टीट्यूट अमगे फुल फ्लेजेड कैरेक्टर से लोने लागत्रिबो माले रीम स्टडी सिगुम बसे तादबा कोइरे जेनिम स्टडी यामना तोयना अमा नत्रगा अमगे प्रॉब्लम से यामना तोयना थोलकपा ता अदुना ताबते ताकपति जेनिम्सटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अदुसु मेडिकल की माके फुल फ्लेजेड फीचर से लोइनमक लाइत्रिबरा हाइबेके सिंगनाबम पोले अदा मसी लैंड बम संगे से well portsima niebege punsiga mari lenaba pone asagi lairiba doctor singsu ju kesu adom da mind do divert ta honning teba makoi gi service ki pibam thokpa mama na be at institute lairiba sing thoka manaba mong do makoi ju phangpham thueba phangdra ga ne makoi ju tension lautoi laidoi ne थादुक सिकदाय थादुक कुम सिकदाय हुंदुक सिकदाय हुंदुक कुम सिकदाय अदु की टेंशन दा डॉक्टर सिंह दे थंब फते फते दे अखोई की पुंसी के मरी लेना पोन गातने हिंग सिबगा अद मखोदे यामना पीसफुल एटमॉस्फेयर दा विल फ्लोर फुल फ्लेजेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अमगे मे अदुसु मेडिकल के मरी लेना बा मदु याम थोना लेना ना बलेगा न होना भी बस भाई ओय मासे लकोई जेनिम्स की खतन नतना कोई प्रमोशन की मातांग से लैया की लोसे कोई मदन थोई हाई ता मरो द टाइम स्केल प्रमोशन हाई से जाना खतन हाई टाइम स्केल प्रमोशन है से प्रमोशन से अखोई अनि याय ngasa ki educational institution jing natraga government ge official ke so vacancy ma lairaba higher position hen wang ba thaga mata vacancy ma lairaba adoda tharaga interview to promotion ka ba hoy aduga awang ba thakta mi city मागे हाना क्वालिफिकेशन थे आवाम था की क्वालिफिकेशन फम दो पाइन अनबा मागे दरकार लेबो क्वालिफिकेशन थे लोन याउजरबा अदो पोस्ट क्रिएट तौद्रगरी प्रॉब्लम ले होय अदुना सेंदा अहेनबा सेंटिंग ब नतबा सेंदे के शूटिंग वन मागे मतम के मतुंगिना अदुमा काजराने मागे इंक्रीमेंट के कारागा मागे क्वालिफिकेशन करके लोन याउजरगा मिसिना थाकतो और कांदा से सिगी पोजीशन से मरी ले रखते सिगी पोजीशन से निपान ले रखते you are qualified to be associate professor और बजना you are qualified to be professor ना अदु सो हेते कान बेवान ते assess तो ने assess तो view मतम तो योरम ने सुरम ने काबे यार भाई आदरि बे मत साहब सात्र बे तो कमिटी में से मगा assess तो का काबे याब सिंह तो कान बा होय सर्विस के दा अतुने ngasa सर्विस ता ngasa के माइंड से वाकल से इंग न करी न पांगथोपा या जनबगी अदुगुम एटमॉस्फेयर म तो बि बसंग अतुने टाइम स्केल आरिस ओके ओके अनो अजे ओजानजा खोगी आइबा खोगी व्यूअर्स सिंग हाइ टाइ टाइम स्केल प्रमोशन सी मतान या माइक चु तमिबा मता सा दो ब्रेम द लौगी ब्रेक मतुंगदा खोगी पाउसिंग द यावबा तोपा मरो पाउसिंग खना जिगे ब्रेम तक लौमिनसी पाबियु नैनबियु तानबियु लमजिंगबा टाइम्स मखल मथेल की खुदोल मरु ओइबा पाव लोकल नेशनल इंटरनेशनल सानबुंगी पावदम महिरोइ सिंगे नमक मैतै मयेक्ता अखनना मपुंग फारबा पावन सिंगबा लमजिंगबा टाइम्स इसा इसा की पाव से थादरिबा हॉकर सिंगदा हाइबिरगा लौबिबा यारगनी
break ki matung da mukana tom tv gi the morning talk raising voice ta ming tabi from ko taram no okseri ngasi gi thorom sta koina unazar me si professor ama yumnam kani oza ko gi huelan pauda ko gi exclusive oina haigadra fake encounter case ki matang da ko gi accused oide be MPS officer ama gi matak ta prosecution sanction pire masi hana di ko gi hai ba kano sida gi hai kano si chatha ba yaw da na ma si tharak pune do hoji prosecution sanction pire hai ba si ma ko gi huelan pauda yawri lakchaningi wafung di ko gi kahani ahoina masi delay gi have the prosecution sanction si government pi dori ne tawder prosecution sina government ki mayuk tani na so the delaying tactics am adum khai gi hari bo gi ifam na mawen changsil fake encounter gi mayam sida thingta raga masi da justice deny tawri na koina hai ba haiman ba thok dra ba supreme court na pirak pa casing se charge se mai ke mama ke sahi da bu loi bon tho ban hoi tho ban adu handak sahi lo shala ke dore aga se oksele thani pan oksele se lemori ba tha se tang khai pha dre ba na na adana prosecutor supreme court na case fira gate well supreme court na asagi sigi casing se de pakhal lo hare gate yamna thuna mari len ba casing to thuna lo chalan gi bana government ke so fai ana khal government ke so fai se mi ma case se ne hai se ne de hai tau vi hai tau de hai le du so pute ko na decide to so MPS officer so prosecution sanction pi re ha se ma mara le re jele ta thazal ha bi wanate case atha ba yana na ba ki pi bane ba case to satha alaga mara le ram dra kana yamna clean shit amata ma se mai eksena laksesano okay mara le ta bani ha adu ki case lo bane bitar ma ki pibam to promotion karke pibi raga lore ada lairi city casing city india ki khwai ki chawba lo ki matang da no judiciary ki matang da no ai tri se case yamna laiba amna kuin chang basane ana sarkar ma samona so casing thengta na na hona ba du di tapam thokte hoi zab koi mathang da garangi koina thengna jabda Delhi da Minister of Agriculture ki mi ma khada Manipur gi organic chakhau si metric ton cham maya koi leine na gi sign ma tawna gri ha ba paw ma koi na su thengna jai hai tar laksaning ni ba masi hoi export to ba si kanai adubu kadai do no mai koi na masi checksel hodra ga di koi gi pothok si kaini ma pana sum puthoki da na koi da kana bam khang da ba gi dum bam su la akoi na section ga do de akoi gi pothok se mapanda puthoga moi gi pot ni kind of patent auction gi dana mane madu gi akiba laita banate adana sahau kari se song ne khano puk asia gi pothog ni ada manipur da su khare na sana ba hai tare aduna manipur gi sahau se ga ate da phangye sahau se ga manada ba tok pot ada manipur da organic sahau se fazana packing tau su yamna contemporary housical go mong da pasana pack tor ga yon ba theng dare mara ma mut khradra hena singnaram batake hausuti sa house thoina hiram jira khanga ba hai tare larik lecture haira ba miusina paikala ka hingana na ba pot am kana paikala se yam fai aduka export of was fai yana fai adu section ga tuti akhoi gi export report se mina motion gidana ba hoi बहुत संगठन का सेक्शन बा यामना तारे से न करी न हाबता अखोई के इंडिया दसु सिंग एक्सपोर्ट तो बंगा एक्सपोर्ट तो बता यामना कन इन्वेस्टेड सिंग लाई रे मामिंग पनता बिता लाई रमने ना मोनसु मणिपुर की एनी काइंड ऑफ business is a competition na mani pura war ni hathok na bini adu so manipur ki business se kamana hathok se kya pe ki manipur ke na ha ke khoi kyom russia de export on be ke ro ge le gi batu adu hathok kitna adu man ta utna atop businessmen sin ma se hathok na adum tor ka ne ba madu kamana mayu na ke ke ha pe ki whole mapum mo ba strategy ma ai khoi hau je ya thok pa dar ka lai hoi za ko gi atopa hoi sana le bak te yaw ri ma ji exclusive hai gadra haurak padadi masi miyam da koi kai ni taseng na mak tawraga da yam na lasting oina lega da wadu gumba policy amani haina launara me du koi de koi manipur da any lakpa koi ki policy hai wagera niti niyom ji nongam ga dum ta chana de hai badani health net uttar di petrol pi da ba hai ba ji koi ki laingak na di masi huji sudum lairi adu masi kadai bo bai koi na follow tauge hai ba si ni duna
ꯂꯥꯎ ꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯍꯦꯜꯃꯦꯠ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯃꯦꯠꯁꯨ ꯎꯞꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯎꯞꯄꯒꯤꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯨ ꯈꯪꯗꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯄꯒꯨꯝ ꯆꯠꯅꯔꯛꯇꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯟꯁ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯖꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯃꯁꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯍꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯤꯜꯂꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯔꯤꯝꯁ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯆꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯜꯃꯦꯠꯇꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯣꯏ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯣꯁꯦ ꯊꯕꯛꯇ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯔꯤꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯂꯥꯏꯠꯀ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯖꯇ ꯐꯪꯁꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯜꯃꯦꯠꯀꯤ ꯋꯥꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯦꯜꯃꯦꯠ ꯎꯞꯇꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯊꯦꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤꯁꯨ ꯊꯧꯔꯤꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯗꯦꯟꯖꯔꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅꯦ adana masidi helmet sidi upam to helmet upadana te traffic ni niyam completely even malom dagi kesan pa pauk se lambi se pae manipur da khwari pa pa adagi lane su phajana pire lane pire ba sida lane gari thopo haitri ba manipur da lane ki lei se sakani ki karta thamak pak thau da thau ne ba hai ri se police gari chu yawi ko aduna regulation haiba ki poche regulation haiba poche laganda maruna traffic tati masi thaboto onto ko de che masi illegal endeavor haiba se police ki na khwadi saw ma thawam le ada police masa makso masi endeavor manu da yawbra haiba ki poti le hangba ya ba hai tare na de go hangba ya adune helmet to pi ka tam lo na mag na helmet to pi ko masa masa ke hoi azagi loisalak pada ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯔꯣꯕꯥꯔꯠꯀꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯂꯩꯔꯣꯟ ꯆꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯩꯔꯣꯟ ꯆꯟꯐꯝꯗꯨꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯡꯈꯝ ꯍꯔꯥꯎꯔꯣꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯔꯥꯏꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯥꯕꯅꯦꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯍꯦꯛ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ handle tawrige haibase singnaba miyam da singnaba itatana pohalle hoy miyam de just baby sana ki wata nate school sing sida akoi ki angang sing si karamba mong da lege haibase da sarkar ki miyeng karino haibase tholak tre baby sana da yamna laibak thiba thawzo ma thom baya ba ki singnaba do miyam da loi leire aduga baby sana handle tawrisi hostel duda kamana angang aba sibatu nate manipur gi lairiba school khudimda lairiba hostel singse kamana salari hoi adagi school singda lairiba angang singki punsi gi safety se hingba sibagi makhota karigumam ta thondana larik tambadang oina thonna bagi kenosada sarkar gi main karino haibase matu neba khoni ganenge de matu sunya ugyaw ta ba police ta thato ga mim sir angam sire police thato ga mo adum thigala lo habe no aduna te baby sana ge sita yauri se yamna sawa school gi education ga mari lena ba issue mayam ma yauri ba matu da ko sarkar gi meng khangning e ba adu ngasi ba tholok te ba adum police na khara lang ba de police ong thajan ba ngam adum to wena thamme no it's very bad hoji podi sarkar ke babisana ki handling se sarkar ke kari international khangte is yam phatre aitara we don't expect it from government hoi ozan takpi de maina mipum khuding da haiba misi siki leiriba koi gi thijenbagi mo haitare police ki home department gi magi tawriba thabak thoram sing sidam yamna dum chingnadaba natte haitare do zagi ozasu koi gi hariba koi gi teaching gi profession se leibi banina mahiro singa yam toina loina banina hojik mayam gi maikai khuding digi lai si sigumba chegum sauriba ngasi hostel boarding mayam si regulate tawna da koi gi karigumba pot pathama thamji haibani haitare ado zagi wakhan gi tang thambir
regulate hai basineba control na te ko natte hoy mayam lange na police na sware te ka tawraga control to ri to adu control ne ba madu ki wang ba sat pa ka le ba regulation hai sina system ma thamaga system don mayam inaraga are madu thugai be yaro ga so thugai ba do hete khang na na ba ki indicator ma lai jaraga thugai be ya haloi to ba system ma akoi thamba dar ka le adu dre nga sai johnson ko na lai kan ta mi ga do oja wale nga da oja transfer tau ki be ke le se ada nga sai hostel nga ta ke na tan hostel is a part of the school ne mane hoy larik tam bai se le ga di hostel ne se ka le ba adu larik tam ba ki akoi ki approach to hostel ki role se ka mane sanan ga de ke ada hostel hai ba po se karam ba mong da ka mane satha han ka te ke masida asoi ba ke to ba angang sing ke asoi awat pa yaw ka na ka mane yang chalan ka ni ada ke angang sing na pin da ba ke to ba moi da aran hoi ki pot thola ka na karam hane su thon ke te ke hai ba kai se masi lo ne yaw ba por ma ne ba school sina ama hostel sina tongan pam na te larik tam basina ama hostel jam masi mapum ne ba mapum si lo na ma ki akhoi ki lenga ki ti well mai mem de lak chabana de scholar ki na smain tawrani de scholar na taba residential sata singa de sumane tawgani siki system ma fazana lebam theo system je phuba saiba kin thinjan ba do madu na te ba khudi mana so inning ba adaka spontaneously ozana so hostel ke water na so charter na so water na so loina mana madu illaga madu de ki nungai ba phangja do adu gumba atmosphere mo ko sem ta kale madu ta mind apply to bagi mami de lenga te nga sibok thola baby sana ke se yam phajaba chance ne ba lenga na khudak ta well asi warakati sigi post ta aikhoina kari to ba tar ka lekhe baby sana tu de laiba mangre punsi ha poche ma ko ne pi bang ba potom natre yamna laibak thiba thokto ma thokre laibak thiba sira ngasai ki baby sana laisa ke traso baby sana ki laibak se atopa angang amada manipur da matung da amona ta loi haibe ki thawrang ama thausin ama aikoi puthopa darka le atona mind apply to ba ki wakal sungsan na ba ki mami ting asi bok tholak te hoy adu tane akhona nuai jadre te yam phazaba za thabi smaina kuisale ko ye tha makhai me lan khra du mai ko gi lenga ki mai kai digi miyam na pa me ba maroi na mai roi loop sing na pa me ba ko gi hostel boarding sing sigi kanglo na ma pathap ama regulate tawn na ma gi masi thamba tangai phade ha bi mai kai kuding gi law bo si ngasi phoba mari le na department ma du gi thodokna na chungu ba leitri hai tar case si da oina ko gi misi da oina changjalaga leiraga masai da kadai da ko nan thok pa ya kadai da ko na kai tong ho ba ya ha bi da oina illaga leira ha wa pham very unfortunate oi ba dum incident adum pu hari ba be bisna gi misi sina miyam da para ma tam horaga ko gi tungda lakada ba ko gi kanu da thabak thoram sing da or matam da wakal lok sing oi ho gi dum bi para ma di be bisna gi misi sina pibi ram ya ha dum pu kunam tane kuba kubudi ya de lenga na tawum thopu to bi raktra di koina pa da hotna ya da sele ya roi da mina lenga ko mi eng kitang changan ni ha wa pham ni ya no ngai je ozana nga silengsin be nga si koi morning talk raising the voice da saru ya bi ba du ga masi phong ne pau se sing da yaw re maroi pau mi matang da oza gi waklon thambe oza mo kana tha che phom se lo na nga si ko ni matang swais da tom tv gi the morning talk raising the voice to sin ja ko lo na mi ta bi punum pu amuka na kurum zari